Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun makung pidato skin dua mulai, izin kau skin dua nyampai kau pantun cuti. Sungguh mimis buah semangka, warna nasuluh amun tiblah, semakung acara kam buka, kam jejama baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabi nasta'in wala umuru dunya wadin walali wasabi ajmain amma ba'du. Siskin dua hormati para dewan juri FTBI Kabupaten Waikanan, klikan jasa nutup perlombaan sija. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat karuniana berupa kesehatan sehingga kami dapat nutup perlombaan sija dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam lupakan hantur ko jama junjungan kam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tunggu-tunggu syafaatna di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Tabi pun perkenal ko sekali skin 2 Febriansah selaku perwakilan aja UPT SMPN 01 Negeri Agung. Dalam kesempatan sija, skin 2 agak nyampai ko pidato saya bertema ko melestari ko budaya Lampung. Budaya ialah warisan berharga anjak nenek moyang kam. Saya harus kam jaga kan lestari kok kunyin, maka tetap puri kayak berkembang. Lampung merupakan kang saya lamun keindahan alam, keragaman budaya, saya ngedok tradisi saya paling berharga. Sebagai generasi muda, kamu ngedok tanggung jawab dalam melestari kok budaya Lampung, maka tetap puri kayak berkembang. Maka mak jadi budaya saya luntur di kanin zaman. Contohnya, program bahasa Lampung di sekolah. Alhamdulillah di Kabupaten Waikanan program bahasa Lampung adu dilaksanakan unggal Kanyirebong. Sebagai generasi muda, kamdang liam agang ngegunakan bahasa Lampung, saya merupa ko bahasa ibu, saya merupa ko ciri khas kam jelma Lampung. Harapan skin 2, api pun suku-suku ulun sewa di Lampung, yang dah coba balahan ngegunakan bahasa Lampung. Indai kanca suunina, selain membudayakan bahasa Lampung, kami muni jangan lupa memperkenalkan tarian Lampung, pakaian adat Lampung, musik Lampung, yakni gitar tunggal saya menjadi ciri khasan. Jama kami jangan lupa muni memperkenalkan budaya menganji jama. Saya biasa kami sebut nyawit. Acakan nyawit bertujuan mempererat hubungan silaturahmi. Zaman ganta, lain jelma Lampung gawa saya galak nyawit. Jelma-jelma bakal gawa galak nyawit. Contohnya, jelma Jawa, jelma Sunda, poskin 2 muni uat, jelma Bali saya hobinya kulit. Indai kanca sukunina, saya lagi budaya sampai lebon yakni acara muli makanai. Coba kami ingok lagi, di dalam acara-acara pernikahan atau di acara-acara balak bakai lainnya, ya di Waikanan Begawi. Poskin 2 saya skin 2 pandai, zaman ganta di pesta balak mado lagi acara muli makanai. Saya uat iulah organ tunggal, saya musik nabalak bogoh remake, DJ, saya acara anjak pagi, pigo pagi. Lah monggo sajo, budaya kam dapat luntur, bahkan musnah. Zaman ganta, muli makanai Lampung mak pandai bahasa Lampung, meski Yahudun Lampung. Di kayon bupantun Lampung mak pandai. Api sino Begawi mak pandai, api lagi acara muli makanan. Indai kanca sunyina, di jalan tugas kam sebagai generasi muda, kamu umpo wajib melestari ke budaya kam. Lampung, jama jarana, adang liom kamu menggunakan bahasa Lampung. Mempromosi ke budaya Lampung, nutup festival budaya Lampung atau pertunjukan seni khas Lampung. Indai kanca sunyina, sebenarnya kok naya budaya saya harus kam lestari ko. Namun, si jadopai saya dapat skin 2 sampai ko, mudah-mudahan bermanfaat memotivasi kami jamaah. Tapi pun, amun wat kata saya salah skin 2 bumahap, jamaah Allah skin 2 kilo ampun. Bukung danga, bukung cendrawasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.